Koji su troškovi tokom studiranja u Srbiji i kako izbeći najskuplje greške? Pozdrav svima, dobrodošli. Danas ćemo pričati o temi koja muči mnoge studente i njihove roditelje, a to su troškovi iznajmljivanja stanova u gradovima Srbije. Ako ste student, roditelj ili roditelj studenta, ovo je video koji morate odgledati do kraja. Svake godine cene stanova rastu i sa njima pritisak na studentski budžet. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim univerzitetskim centrima iznajmljivanje stanova postalo je sve skuplje. Danas ćemo otkriti koje su najčešće greške koje studenti prave tokom iznajmljivanja stanova i kako ih možete izbeći. Prva greška, neistraživanje tržišta. Pre nego što se odlučite da odlučite za stan, obavezno istražite tržište, različite ponude i uporedite cene, znači koje možete naći. Mnoge agencije, privatni vlasnici nude povoljnije cene koje nisu odmah očigledne. Druga greška, zanemarivanje dodatnih troškova. Na primer, pored kirije obratite pažnju na režijske troškove. To su troškovi depozita, troškovi struje, troškovi grejanja, interneta i eventualne popravke koje mogu povećati mesečne izdatke. Treća greška, potpisivanje ugovora bez pažljivog čitanja. Uvek pročitajte ugovor do najsitnijih detalja i ne ustručavajte se da postavite dodatna pitanja. I slobodno tražite izmene ukoliko vam ne idu u korist. Kao vaš mentor želim da vam pomognem da donesete najbolje odluke, zato pratite ove savete, uštedite novac koji možete iskoristiti na druge važne stvari tokom studiranja. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte, podelite s onim koji možda traži stan, subscribeujte se na naš kanal za još korisnih saveta. Hvala što ste gledali.